So hello friends, welcome back to the channels. Ina hung zaban ba kang pipe me arama zet me video le za ka kyuk to kanak te le plama na ani hangge like pain sui mak pa mak zana network pain sui mak zigna ani hangge facilities me wang sang lak me bam me zigna video le ka kyuk to kanak te ti berang to we le suppose zigna na my go video za ani digo me youtube hangge video sam so za ba mi mak zana nang digo me video te le za ba mi youtube related videos get te le sai sui za youtube go get di plan ki za thai le he berang to we le na kon lang may pizza bam za zime technical channels lay channels ke gu chilo subscribe to mo sa zain do ngia za subscribe to lo ben te na ka ke mai lay suppose gana anui digo ma youtube hang ge sam dam za ba mi mang za na anui digo ma video upload te za ba mi anui video te le za ba mi za an kon normal gana te le za ba mi lay suppose gana ta ti bu video ge digo ma anui camera facing te ra mi gum ram ge lay za ka chai na agu experience ke rang to ge lay suppose na ma agu experience ta kana ke da za anui video te le de za na free ngo mak pram lay za la mi lay anui ta ye mak za na nang digum ma gu topic ke nang video tle ra mi digum go category ke nang tera mi he bra ma nang ta ye te cha ba ma lo ge anui camera facing te za ba ma lo ge anui ta ge free te pe mak pram ma sra ga za la mi lay si po gum za i na mai sam dam me lay za nang nui hang ga hang sam hang na free ngo pe ma lo le la ma na anui pi gai blog ya anui le za expert mak pe zigna te si ko na pi la ga anui ta ga free ngo pe mak le video te le za bam le za kanesto nang video te le design na nang ko gu topic ke terami mak za nang ko gu lam ge so mi nang video te le za bam lo ge YouTube hang ge nang video ka ki running za bam lo ge nang mi te le running mi mak za nang mi te le mak za kai ke za bam mi mak za na maram gu ko mo bi explain te bra ma mak za na anui mi te le mak za anui gu le ki bra ma mi te le mak za te le za ram mi le si po gu lang ke la le kanesto nang na blogging o me te mi mak za nang mi te lo za nang explain te ne mi pose le za category sarga za la mi le po ga na mai gu agu video ga i ahang ami te lo za i shooting te lo le example ga se we ga i sam dam me ga nang ni mi te lo sam dam me ga nang ni free te za nang ni sam dam mi damami a chu le za i ko nang ni ne pie lo ga free te mi te mami he vengo pe kule atai ge tension la mi go mi he vengo pe kule video te le lo ge nang le za free te ra nang le nang video te le free te le lo za nang sam dam le za normal ge na dam design ne nang hangge audience ma nang audience ma pi blog free na ngo pe kule suppose ge na anei video te le blog free ne te le ra nang le ma za na nang sam dam za bam za nang kang pe du i ko video ge sam sob gum za nang ni nang kang pe du nang ni video ge ma za na nang ni kang pe du do blog nang ni hem po te cha ba mi i ya na normally te za video ge du pli da ma za na i te pe blog du no akang ra ma do bi ge du i ko li he amui zo na i ko li te cha ba mi le he wa rang to ga le anei video te le blog tension da me ki sang bra ma ngo pe blog ge ani good channels le za na subscribe ma zana view ro ma na wang cham bi bram le ma zana ani sam dam le za no hoi za dam sira nang le ani gu video sam dam mi e blog ge ani gu lungsui ge tension go za sam video te le blog ge ani gu audience ro ma zana subscribers ro ma pi blog ge ani tai ge attractive ani gu video ge attractive te bram le bam le kalis tu nang gu video ge nang na sam dam mi mak ma zana nang tai ge tension bam lu za I focus ro ma mo du go za dam blog ge ayo pilo sam dam din dam zo he vlog ya ani hange video ra ma view ma wang le kanis tu audience ma pi vlog ni hange interest go bam le suppose na ani go channels ke khachai na growth view le ma sana ani go channels ra ma view wang no za subscribe wang le ri na I focus ra ma sana nang ni ta ke tension go za sam dam za in ko normal gana free dam no gum za ani dam pete za na ani go video ram le lasting te le verang taw de le ani video te le ble za ni zu te le ma sa ani go face reveal te ma sa video te le ram le sara ga za la mi le si po ga ani face te le mak za ani sam dam ba ga na ani free te za dam pela le kanis tu ani so ga ang ni zu te le ra mi camera ka kai blog ani ta ge tension no pe pe ani ta ge sam dam pela param le ja sara ga za mi le suppose ga na ani video te le pe blog ga ani sam dam le ja free te ja dam ra na le he berang to de le na mai go video po na lo ra te khle pi te ba kang pi pe ma ra ma zat ma to ke de le he berang